оила макони меҳрубонӣ. дуруд бинандаи азиз, силсилаи видео подкастҳоро бо номи оила макони меҳрубонӣ идома медиҳем ва умедвор ҳастам ки ин барнома низ ин навор низ бисёр ҷолиб хоҳад буд. аз он ҷиҳат ки мо бори аввал таҷриба кардем ки ҳамсарон дар барномаи мо ширкат доранд ва умедвор ҳастам ки онҳо ҳам аз таҷриба ва ҳам аз донишҳое ки дар ин самт доранд метавонанд чизи хубе, чизи фарқкунанда аз дигарон барои шумо пешниҳод кунанд. дар суҳбати мо имрӯз қарор дорад мудири бахши назми иттифоқи нависандагони тоҷикистон Толиби Луқмон ва ҳамсарашон Мафтуна Қосимзода, корманди маҷаллаи Бонувони Тоҷикистон. хуб, ташаккур мегӯям барои шумо ва биёед аз ҳамун суоли бисёр маъмулӣ шурӯъ кунем ки интихоби шумо чӣ хел буд? шумо пештар аз оиладорӣ ба ҳамдигар шинос шудед ё интихоби волидон буд? ва умуман аз миёни ҳамкасбон, ҳамкорон интихоб кардани ҳамсар барои аз миён рафтани хушунат ва зиндагии шоиста мусоидат мекунад? хуб, саломат бошед. Сипосгузорем барои даъват. ҳама чиз аз шеър шурӯъ шуд. мо ки аз ибтидо бо шеър зиндагӣ мекардем, аз фазои шеър нафас мекашидем, аз шеър шурӯъ шуд ва шеър ҳамин мисли пуле буд ки моро ба ҳамдигар ошно кард ва китоб. Китоб, яъне шеъру китоб, агар ба зарофат гӯем, ду гунаҳгори асосие ки боиси шиносоии мо гардиданд. шеър ки тавъан бо зебоиву бо ишқу бо отифаю бо меҳрубониву ва дигар арзишҳои маънавию инсонӣ аст, табиист ки муносибат ҳам дар ҳамин появу ба ҳамин чиз мувофиқ сурат бигирад. шумо ҳам интихобтон фақат барои он аст ки толиб шеърҳои хуб менависанд? сараввал мо ошноёни муштарак будем ва дӯстоне будем ки бо ҳамдигар шеър мехондем, ба ҳамдигар китоб тақдим мекардем ва дар ин миён қадами аввал гузоштани Толибҷон боиси он шуд ки ман тасаввур кунам ки марди ояндаи орзуҳои ман агар бошад чунин бошад. яъне шумо охирам исбот кардед ки миёни марду зан қариб ки дӯстӣ буда наметавонад ё метавонад ва ин дар идома ба як муҳаббати самимӣ табдил меёбад? бубинед, дӯстӣ дар сурате метавонад бошад ки ҳамун олами ботинӣ, ҳамун ду нафар масалан андаке тафовут дошта бошад, яъне нагузорад ки ҳамун сарҳади дӯстӣ убур шавад. вале вақте ки олами ботинӣ беҳад масалан монандӣ дошта бошаду хуб орзуҳову ормонҳову бинишҳо хеле муштарак бошанд, наздик бошанд, ман аминам ки ниҳояташ бо ҳамин ишқу муҳаббату ин чизо анҷом меёбад. ба назарам ҳамин хеле аст. бисёртар мегӯянд ки сабаби ҳамин хушунату зӯровариҳо дар оила ин якам дониши нокифоя аст, масалан муҳаббати коста ё камтар аст ва яъне ки агар ба ин нуқтаи назар бовар кунем, мешавад гуфт ки дар оилаи зиёӣ ҷангу ҷанҷол ва хушунат ва зӯроварӣ нест, ҳаминтор? ва ин дуруст аст? на, бубинед, зиёиам билохира одамҳо ҳастанд, одамони заминӣ, хокӣ ва мисли дигар касое ки дар атрофи мо зиндагӣ мекунанд. вале агар манзури мо зиёии воқеӣ бошад, ман 100% мутмаинам зиёӣ ки ба инсон ҳамчун як мавҷуди маънавӣ, на ҳамчун мавҷуди физикӣ бархӯрду муносибат дорад, пеш аз ҳама ба арзишҳои маънавии инсонии одам таваҷҷӯҳ мекунад. ва аз ин назар вақте ки шумо ба як инсон, хусусан бо инсоне ки масалан сар ба як болӣ мегузореду дар як хона зиндагӣ мекунед, ҳамчун инсон ба як арзиши олӣ қоил бошед, ҳаргиз ба худтон иҷозат намедиҳед ки масалан ҳатто аз зеҳнатон намегузарад ки масалан як чизи манфие дар вуҷуди бубинеду ва он боис ба баъзе нофаҳмиҳо гардад. шумо бо ин назар розӣ ҳастед? албатта нофаҳмӣ дар зиндагӣ ҳама ҳаст, чӣ олимон, чӣ донишмандон, чӣ онҳое ки аслан аз кӯчаи савод нагузаштанд. аммо ҳамин нофаҳмиро ба фикри ман онҳое ки каме дониш доранду каме савод доранд ба таври мусбат ҳал мекунанд ва онҳое ки аз дониш огоҳ нестанд ва ба ғайр аз дониш фарҳанг надоранд, маданият надоранд, ба хушунат табдил медиҳанд, ба бадбинӣ табдил медиҳанд. ва инҷо пештар аз дониш ҳисси тарбия ва ҳисси шахсияти инсон меистад, яъне камолоти маънавии ӯ меистад ки камолоти маънавӣ низ дар натиҷаи омӯхтани донишҳо ба вуҷуд меояд. аммо аз фитрати ҳар як инсон вобаста аст ки даруни ӯ чӣ ҷавҳар дорад. донишмандони зиёде ҳастанд ки масалан ҷавҳари онҳо аз одамият бештар ҳайвонӣ дорад ва онҳо ҳеҷ вақт бо дониши комил наметавонанд ки хушунатро на танҳо ба худ, на танҳо ба ҳамсарашон, балки ба дигарон риз равон мебинанд. интихоб кардан ва воқеан
تصمیم گیری در خصوص یعنی که با کی باید اویلا دار شد از جانب خود انسان یا از جانب نفران سیوم صورت میگیرد تا کدام اندازه میتواند که برای آینده زندگی تاثیرگذار باشد یعنی کدام واریانت بهتر است من فکر میکنم که 100% انسان باید تا به اون حد رسیده باشد که کاملا مستقل باشد خب به زینه بلندی معنوی رسیده باشد که تواند مثلا مستقلانه و عاقلانه تصمیم گرفته تواند هر در همون صورت حق دارد که اویله بنیاد کنند. در عکس حال متاسفانه طوری که بسیار مشاهده‌های در جامعه ما نشون میدهند و اشتباه را میدهند مثلا با چیزهای خرد و ریزی که مثلا خیلی کم اهمیت هستند باعث بعضی چیزهای بزرگ و بالاخره باعث نزاع و خرخشه و این چیزا میگردند که البته درست نیست. یعنی انتخاب باید کاملا مستقلانه باشد و انتخاب کننده با اون مرحله رسیدگی باشد که هم از نظر ذهنی هم از نظر معنوی باید تصمیم گرفته تواند. با نظر داشتیم که شما هم در میان جامعه هستید با جوانان صحبت میکنید جوان امروزه ما که سن 18 19 ساله است انتخاب درست کرده میتواند به نظر شما؟ البته هستند کسانی که انتخاب درست کرده میتواند ولی اگر منظره عمومی رو پیش نظر بیاریم متاسفانه جوانان ما در این مسئله اندک سرسری اندک به ملاحظه کار میکنند. جوانها از سر احساس انتخاب میکنند و در دوره به بلاغت رسی یا گذشت سن و سالی که مثلا بعضن دیرتر بعضن تیزتر به عمل می آید آنها تنها مثلا جوانهای بینیم اگر مردها به زیبایی زن نگاه میکنند یا زنهای بینیم اگر به استاتوس مرد نگاه میکنند به دارایی جوان به طرز رفتار جوان. در مرحله اولی شور شوق جوانی انتخاب جوانان اکثر وقت به اشتباه می آورد و در اینجا دخالت والدان حتما ضرور است. اما وقتی که آنها مثلا کمتر خودشان را شناختند کمتر دانستند که آنها از زندگی چی میخواهند و آن وقت میتوانند انتخاب درست داشته باشند. شما همین چیزا را در بانوان تاجیکستان مینویسین الکی؟ هنوز در بانوان تاجیکستان که نوکار هستم و این مجله آرزوی دیرینی فعالیت من بود فرهنگ و ادبیات را پیگیری میکنیم و با همین سمت فعالیت کرده ایستاده ایم و شاید در آینده این مسئله ها را نیز بررسی کنیم. یک چیز دیگر که همین در مسئله انتخاب متاسفانه در جامعه ما شتابکاری آسیمه‌سری به نظر میرسد که البته پیامد خوب ندارد. در این مسئله به هیچ شتابکاری راه دادن در کار نیست. و این متاسفانه بعد در بعضی موردها پدر و مادر یا کسی نفر سیوم طوری که شما گفتید تاثیر میگذارد که مثلا به شتابکاری و به این گونه اشتباه راه داده شود. ولی بخیرم والدان ما به این حد مهربان هستند که فرزندشان اگر 20 22 23 ساله شد میگن بچه هم پیر شد. یعنی که خیلی این یک نشان مهربانی والدان هم هست خیلی. خب بیننده عزیز ما دو نفری رو دعوت کردیم به صحبت طالب جان و مفتونه بانو که خیلی هم زندگی بسیار خوبم دارند و اهل علم و ادب هستند و مفتونه تو غالب آزمونی فروغ صبحی دانایی نیست همچنین هست و یکی از بخش‌های بسیار مهم طالب جان در اتفاق نویسنده‌های تاجیکستان راهبری میکنند و امیدوار هستم که ادامه صحبت نیز جالب میشه. طالب جان میگن که مثلا اویله دار شدن این دو کرات زیاد کردن عهده‌داری و مسئولیت خود است. شما همچنین احساس میکنید و واقعا هم عهده‌داری و مسئولیت بیشتر به دوش کی باید باشد در زندگی؟ من به این چیز نظر مثبت دارم. ببینید تو زمان اویله دار شوی شما فقط در فکر و غم و اندیشه خود هستید. یعنی درباره خود بیشتر میاندیشه و همین اویله شما رو وادار میکند که از قالب خودبینی و خودگرایی و خودخواهی بیرون بیایید و غم دیگران رو بخورید که این باعث یک زینه بالاتر رفتن شما از نظر انسانی و معنوی میشود. مهم این است که از همون خودخواهی بیرون بیایید و مسئولیت البته که زیاد میشود و این باعث ما میگردد که شما در زندگی تپش و تکاپوی بیشتر داشته باشید. از همون رکود از حالت رکود و کرختی و از حالت بی‌جنبشی بیرونتر بیایید. باعث هم کمالات روحانی انسان و هم کمالات معنوی انسان میگردد. بله. به نظر من اویله دار شدن مسئولیت را 2 کرات بیشتر نه 10 کرات بیشتر کردن است. برای آنکه شما دیگر خودتان تنها نیستید. تا وقتی اویله دار می شود آدم اولین درجه خودش است بعد پدر و مادر و خواهر و دادرانش است. اما وقتی شما اویله دار می شوید اولین درجه اویله تان نیستید و پس از آن خودتان نیستید. شما حرکت میکنید که الکی همون خانه‌ای که ساختید به اون آفت نرسد. همون خانه‌ای که ساختید آبادتر شود زیباتر شود و این مسئولیت برای انسان هم قوت میبخشد هم
دانش میبخشد و هم برای انسان محرک اساسی زندگیش میشه. بهترین. خب مسئله کار کردن یا نکردن زن مخصوصا بسیار مهم است و اکثریت مردها پوشیده نیست که به این چیز روزی نیستند، ولی در حال شما میبینم که هر دو کار میکنین. معلوم میشد که طالب جان برای فعالیت شما مانع نشدند و شما هم خواستین که کار کنین و فعالیت کنین. برخورد شما، نظر شما چگونه است؟ چطور میشود اندیشه های نفری رو که مثلا مانع فعالیت همسرش میشود آن رو دیگر کرد، تغییر داد؟ چطور میشود با او فهموند که مثلا از یک نفری که کار میکند دو نفر کار کند بهتر است؟ چطور میشود بعضی احساسهای دیگر مثل رشک و مثل نمیدونم کدام یک چیزهای دیگر برطرف کرد؟ با کدام راه؟ ببینید این از کودکی به نظر من باید شروع شود، چون که وقتی زینه به زینه از مرحله کودکی، نورسی و بعداً جوانی انسان درک میکند که در زندگی چی مهم است و باید در جامعه معاصر مثلا با چه ذهنیتی باید زندگی کند، وقتی که اولادار میشود به طور طبیعی این چیزها رو رعایت میکند. یعنی خیلی باید پس افتاده و خیلی باید در عصری نمیدونم چند زندگی کنید که شما مانع شوید که همسرتون کار کند. این عقیده بسیار حتی ببخشید افراطی هم است. بازم در حالی که مثلا معلومات عالی دارد، دیپلم. بله و این از اون دلالت میکند که اگر در صورتی که شما همچون مرد مانع فعالیت و کاری همسرتون میشوید، این معنی اون رو دارد که شما پیش از همه آزادی حقوقی رو محدود میکنید، پیش از همه شما خودخواهی خودتون اینجا در میان میاندازید. یعنی شما نمیگذارید که آدموار زندگی کند، به جهانی فراختر برآید، مثلا فضاهای و افقهای تازه رو پیش چشم خود ببیند و گشوده کند. مسئله رشک و این چیزا را چطور باید اصلاح کرد؟ زیرا که من میدونم که اکثریت نیگفتنها زمینه‌اش همین رشک است. نمیخواد که مثلا همسرش در میان جامعه باشد یا در میان مردم باشد یا با قول شما که یک افقهای تازه را کشف کند. این هم از خودخواهی است. اگر شما رشک میکنید پس شما اعتماد ندارید، پس شما دوست نمیدارید. خب مفتون بانو، خوب نیست که با اون اصول کلاسیکی زیست و مرد زندگی را تامین کند شما در خانه باشید و آیا فکر میکنید که فعالیت کردن زن برای رشد شخصیتی او چی میدهد؟ البته خوب نیست که با اصول کلاسیکی زندگی کنیم، چون که مقصد از کار کردن زنها این بگویم به طور 100% به خاطر تامین عائله نیست. این وظیفه مرد است و مردها این چیز را خوب از عهده‌اش میبرایند. مقصد از کار کردن زن چنانکه که طالب جان گفتن، این به جهان بیرون از درون خانه، به جهان بیرون از آشخانه مناسبت کردن است. شخصا خودی من در همون رخصتی های دراز مدتی نگاه و بینی کودک بودم، روزی من، زندگی من درون آشخانه و خانه بود و من بیرون از این چیز دنیا رو فقط بگاهی ها هنگام سیر و گشت با کودکم میدیدم و فکر میکردم که همین است دنیا، همین است زندگی، یعنی هختن، ششتن، خوردن. اما وقتی به کار برآمدم، وقتی باز مهلت رخصتی به انجام رسید، با مشورت هر دو من به کار برآمدم که بیشتر پیشنهاد طالب جان بود که اگر تو این خانه شتن گیری از کمپیرهای 100 ساله بدتر میشه و همین چیز باعث شد که من بار دیگر به دیگر سمت ها نگاه کنم و مسئولیتی من بیشتر شد. من در خانه اکثری بانوان رو میدونم که مثلا بانوان خانه‌شین تنبلی به آنها غالب می آید، چون که میگویند که خوراکم رو بد میپزم، خب بیا همین فیلم ببینم به خوراکم میپزم، یا کم تر تلفن کتی گپ زنم بعد کارم رو میکنم. اما وقتی که تو کار میکنی، یعنی همون رجه معین داری، کارت رو مجبور میشوی در وقتش کنی. ترتیبات هم در خانه میشود هم در کار میشود. یک چیز مهمی دیگر که مثلا دو شاعر، دو ادیب، روزنامه‌نگار، دو نفر زیایی کارهای خانه را چقدر تقسیم میکنن و حالت‌هایی هست که شما نمیدونم گذشت میکنید با هم دیگرتون یا در حال ضرورت مثلا شما البته خودتون خوب تصمیم گرفته میتوانید. کی است نفری که مثلا شما از او مصلحت میپرسید یا کدام یک مدلی اویلادوری را با او مشخص میکنید؟ خب ببینید من اینجا یک سر رو میگم و شرم هم نمیدارم راستش. ما باید با همین چیز کم کم مردای تاجیک عادت کنیم. همین یک طرز سنتی نمیدونم طرز قدیمی ذهنیتی ما هست که مرد باید نمیدونم کش پهلو زنو در خانه شینه، بیچاره زن نمیدونم این طرف دود این طرف دود تمام کارهای سنگین و گران رو به دوش بگیرد. ولی من بگویم که من در حال ضرورت مثلا هم خوراکم میپزم، مثلا آش میپزم، آش پلاو، چون که آش پلاو میگن که وقتی مرد میپزد طعم دیگر دارد. آش همون اندیشه که زنان بون روزی نیستند. کودک بونی هم میکنم،
танҳо ба хотири он ки ба мафтуна кӯмак шавад. Масалан ҳолате мешавад ки як вохӯрии муҳим дорад, як дидори муҳим бо касе дорад, ман комилан корҳоро дар он сурат ба зиммаи худам мегирам ва аз ин ҳеҷ шармам намедорам, чунки ман муносибатам ба мафтуна дар баробари масалан ҳамсару ин чизҳо ҳамчун ба як эҷодкор, ҳамчун ба як шоир, ҳамчун ба як рӯзноманигор аст. Умуман шавҳар ба зани худ намедонам дар кадом соҳае ки кор накунад бояд ҳамин гуна нигоҳ дошта бошад. хуб назари шумо чи аст? Шумо чӣ қадр қабул мекунед вақте ба корҳои шумо кӯмак мерасонанд, хӯрок мепазанд, чӣ қадр қабул мекунед? дар оилаҳои суннатӣ, махсусан оилаҳое ки аъзои зиёд доранд, нафарони зиёд дар он зиндагӣ мекунанд, ба ин тарзи бархурд камтар бо чашми манфӣ нигоҳ мекунанд. Чунки аллакай он вақт ба масалан ба ғайр аз худи ҳамон арӯси хонадон дигарое ҳастанд ки ба ӯ ёрӣ расонанд. Масалан вақте ӯ кӯдакаш бемор аст, хӯрок мепазанд, аммо вақте ки ӯ хӯрок мепазад, кӯдакашро нигоҳубӣ мекунанд. Аммо дар зиндагии мо, дар хонаи мо ки ман ҳастему Толибҷону ду фарзандамо, илоҷи надоранд ки Толибҷон масалан кач паҳлӯ зананд. ҳолатҳое мешавад ки масалан хаста аз кор мебиёянд, вақте ки ман ҳам ҳис мекунам ки мард рӯзи дароз дар кор будааст, ё меҳмон дошт, ё кори бисёр дошт ва дар ин вақт он касро барои бурдани партов ба кӯча маҷбур намекунам, худам бо кӯдаконам баъзан мебарам, ё интизор намешавам ки кай Толибҷон биёянду ҳамун крайники обро дуруст кунанд. Масалан агар тавонам мекунам, агар натавонам пас мо якҷоя мекунем. Яъне ба ҳамдигар муносибати хуб доштан, арзишҳои ҳамдигарро эҳтиром кардан зиндагиро осон кардааст барои мо. бале бухарам оли таҷрибаи хуб дорен, ду фарзанд, фикр мекунам таҷрибаи кофӣ дорен ва агар зиндагӣ аз нав шурӯъ мешуд, чӣ чиза иваз мекардед дар зиндагитон бо ҳамин таҷриба ва донише ки имрӯз дорен дар зиндагӣ ва оиладорӣ? баъзе хомиҳое ки дар ибтидои роҳ буд. масалан чӣ хомиҳо? баъзе хомиҳое ки масалан ҳанӯз масалан ба он ҳадди лозим зеҳни мо ташаккул меёфта буду нигоҳи мо маҳдудтар буд, ки бо мурури замон албатта ислоҳ шуд. баъзе чизҳои хусусие ки дар ибтидо буд, албатта шумо натарсед, он қадар чизҳои бадам набуданд ва ҳамон чизҳоро албатта ислоҳ мекардем, он хомиҳоро пухта мекардем, он ноҳамвориҳоро ҳамвор мекардем. албатта ман худам дар назар дорам. бале ман дар худам зиёдахоҳиро ислоҳ мекардам. Масалан дар соли аввали оиладорӣ шояд бисёр ҳолатҳое буданд ки ман аз Толибҷон бисёр мехостам, масалан таваҷҷӯҳи бисёр, меҳрубонии бисёр ва диққати бисёр, яъне дар ҳар чиз, масалан либос пӯшиямро ҳатто ба он кас маслиҳат мекардам ки ҳамина пӯшам, ё агар ман намедонам мегуфтам, ман меранҷидам ки агар шумо надонед ки медонад. ва ҳамин чизро дар худам ислоҳ мекардам ки камтар мустақилият барои зан ҳам лозим аст, ки тамоми чизро ба ӯҳдаи шавҳараш нагузорад, ки ба ҷои ӯ интихоб кунад. албатта интихоби шавҳарро эҳтиром мекунем, лекин бисёр хостанд ки масалан ҳатман аз кор барвақт биёед, ҳатман бояд ҳамон рӯз ба ман агар бегул биёед ё бешакалат биёед, ман хафа мешавам. ҳамин чизҳоро ман дар худам ислоҳ мекардам ки бигзор мард кай вақте ки мехоҳад ба занаш гул тӯҳфа кунад, он вақте ки зан мехоҳад не, кай вақте ки худи мард мехоҳад, он вақт ин ширинтар, он вақт ин азизтар мебарояд. бухарам ҳамин тавр аст, кай вақте ки худи мард мехоҳад ва ҳамон вақте ки худи мард имкон дорад. бале ин чизро инам бисёр муҳим аст. бухарам мо дар бораи хушунат, дар бораи зӯроварӣ суҳбат мекунем ва табиист ки доман паҳн кардааст, табиист ки дар ин самт корҳои зиёдам анҷом дода мешавад. хуб сирф ба назари шахсии шумо кадом омилҳо бештар барои доман паҳн кардани хушунат мусоидат карданд? омилҳои иқтисодӣ, равонӣ ё намедонам кадом як хуб омилҳои дигари масалан зеҳниву ё кадом хурофоту чӣ чиз? ба назари ман омили равониву зеҳнӣ. чун барои чӣ масалан омили иқтисодӣ не? чунки омили иқтисодӣ метавонад муваққатӣ бошад, муваққат бошад ва гузаранда, вале омили зеҳниву равонӣ агар инсон масалан барои рафъи масалан баъзе камбудиҳое ки дар ин самт дорад талош накунад, метавонад дарозтару ҳатто умрбод бошаду идома пайдо кунад. шумо бубинед вақте ки инсон барои рушди зеҳнии худ, барои рушди маърифати худ, барои рушди маънавии худ коре намекунад ва дар ҳамон сатҳи пасте ки намедонам дар дунёи қадим буд ё дар асрҳои пешин буд, дар ҳамон сатҳ қарор дораду бо ҳамин доираи маҳдуди маърифату маънавияти худ
оила барпо мекунаду бархурди вай аз ҳамин доираи маҳдуди фикру зеҳни худ ба ҳамсару намедонам зану фарзанду дигар аъзои хонаводаи худаш аст, табиист ки дар ин сурат хушунат бемеомевад. яъне хушунат пеш аз ҳама аз маҳдуд будани доираи маънавият, аз маҳдуд будани доираи маърифат аст. ба назари ман ҳаминтур аст. хелам шумо гуфтед ки ду фарзанд дорин ва хелам тарбияи фарзанду ин кори осон нест, ин бисёр душвор аст. хуб ва гузашта аз ин ҳама мехоҳанд ки фарзандаш аз ӯ беҳтар шавад. як нафаре ки хелам донишманд бошад дар ҷомеа мавқеи худро пайдо кунад. хелам усулҳои тарбия ҳар гуна ҳастанд. баъзан вақт мо кӯдакона хеле ерка мекунем, баъзан вақт хеле сахтгирӣ мекунем ки фикр мекунам ҳар ду вариант ҳам шояд вариантҳои аз ҳама асосӣ набошанд. падару модар бо истифода аз рафтору гуфтори безуроварӣ чӣ хел метавонанд ки ҳамин муҳимтарин арзишҳои инсониро дар фарзандашон тарбия кунанд? падару модар танҳо он вақт метавонанд ки худашон намуна бошанд. агар падар модарро дар назди кӯдакаш дашном диҳад, он кӯдак ҳамин чизро меъёр қабул мекунад. масалан дар марказ шояд не, аммо дар музофотҳо мо хеле кам шоҳид мешавем ки падарон ҳамсаронашонро дар назди аъзои оила меҳрубонӣ кунанд ва ба ин чиз ҳамчун ба як падидаи номатлуб менигаранд. аммо агар кӯдак мебинад ки модари ӯ эҳтиром мешавад, модари ӯ муҳаббат мебинад, он кӯдак ҳам дар худаш ҳамин чизро эҳсос мекунад, дар худаш ташаккул медиҳад. мо бо зӯроварӣ наметавонем ки фарзандонро ба дӯст доштан маҷбур кунем ё бо сахт эрка кардан ки ҳар як нози онҳоро бардорему онҳоро гӯем ки бояд ҳамин хел бошад. яъне мӯътадил будан дар зиндагӣ, ҳам риоя кардани қонунҳое ки аз аввал буданд, масалан ба фарзанд омӯзонидан, дар қадамҳои аввал ба ӯ ёд додан, ба ӯ фаҳмонидан ва ҳам кам кам сиёсати дағалона нею сиёсати мӯътадил кардан. бубинед дар масъалаи тарбияи кӯдак ба назари ман ҳамон фазо ва ҳолу ҳавое ки кӯдаконро иҳота мекунад бисёр таъсиргузор аст. бубинед мо агар дар фазое бошем ки онҷо масалан сухан аз китобу намедонам, сухан аз мактабу, сухан аз чизҳои маънавӣ бошад, ҳатман табиати тақлидкори кӯдак, сидишти тақлидгари кӯдак онро мепазирад. масалан як барои он ки сухан мушаххас шавад як мисол меорам. мо табиист ки бештар дар бораи китобу шеъру намедонам дар бораи чизҳои маънавӣ суҳбат мекунем. ҳамин духтарчаи мо Бобуна фарзанди колониямон бидуни он ки мо ба вай ишора кунему талқин кунем ҳамин чизро аз мо ёд гирифтааст. масалан вақте устод Фарзона аз телевизион суҳбат мекунад, тадаҷҷӯ мегӯяд устод Фарзона суҳбат, яъне тамоми нависандау шоирону ҳатман устод мегӯяд. чанд сол ҳастанд духтар? 5 сола, вале аз 2-3 солагӣ ҳамин хел мегӯяд. аз 2-3 солагӣ ҳамин хел мегӯяд, дар ҳоле ки мо ба ӯ боре ҳам нагуфтем ки ту фалониро устод бигӯ. яъне он ҳолу ҳавое ки кӯдак зиндагӣ мекунад ба зеҳну ба дунёю ба умуман табиати ӯ бисёр таъсиргузор аст. ман фикр мекунам ки дар баробари вазифаҳои асосие ки адабиёт дорад, яке аз зервазифаҳо агар чунин гуфтан мумкин бошад, ин ба қалам додани зиндагии воқеӣ, тарбияи инсонҳо, дилгарм сохтани онҳо, нишон додани воқеиятҳои зиндагӣ, хулосан ҳамин чиз аст. ва табиист ки адиб наметавонад ки берун аз ҷомеа зиндагӣ кунад ва табиист ки адибон низ мебинанд ҷудошавии зиёди оилаҳоро, талоқҳои зиёдро, хушунатҳои зиёдро ва умуман чӣ кори адабиёт метавонад ки барои кам кардани шиддати хушунат анҷом бидиҳад? чӣ кореро адабиёт метавонад барои солим будани оилаҳо метавонад анҷом бидиҳад ва оё адибони мо имрӯз ба ин мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ мекунанд? бубинед, вазифа, меъёр ва милокҳои адабиёт андак дигаргунатаранд. ин чизҳое ки шумо гуфтед, албатта адабиёт ба таври куллӣ наметавонад ҳадафу мавзӯи худ қарор бидиҳад. ба таври ҷузъӣ метавонад. пешгирии хушунату зӯроварию ин чизҳои хонаводагӣ метавонад масалан нисбат ба адабиёт публистикаю журналистика метавонанд бештар таъсир кунанд. адабиёт ба назари ман албатта ба қалам додани воқеиятҳои рӯзгори мо нест, балки воқеиятҳоро ба ормон табдил додан аст. адабиёт ормонгароӣ аст, яъне чӣ тавр зиндагӣ бояд чӣ гуна бошад, ба ин savol бояд посух бидиҳад. воқеиятнигорӣ кори адабиёт нест. адабиёт бештар ба тахайюл ва хаёлпардозӣ такя дорад. албатта хаёлпардозӣ маҳз не, баъзе решаву маншаҳои худро аз воқеияти рӯзгори мо мегирад, вале ормонгароӣ мекунад. тасаввур мекунад ки дар оянда инсони масалан комил бояд чӣ гуна бошад. тасаввур мекунад ки инсон бояд чӣ гуна зиндагӣ кунад дар рӯи замин дар оянда, яъне ҳамеша ормонгароӣ мекунад. бинобар ин ба таври куллӣ наметавонад ин чизҳои хонаводагиро мавзӯи худ қарор бидиҳад, вале дар як асари бадеӣ, масалан дар як асари мансур, дар як роман ё повест ё ҳикоя баъзе эпизодҳо, баъзе лавҳаҳо, баъзе характеру симоҳое ҳастанд ки марбут ба ҳамин мавзӯи моанд.
ва нависанда дар симои онҳо ҳангоми тасвир кардани хуб ҳолати равонии онҳо метавонад. Масалан як китоб ахиран 1 сол пеш нашр шуд. муаллифи китоб Сироҷиддин Икромӣ, номи китоб Барфи Хунолуд. ин китоб ҷоизаи садри Амиро ба даст овард. бале дар ин китоб баъзе ҳикояҳо ҳастанд ки ба мавзӯи хонаводагӣ иртибот доранд. дар адабиёти рус ҳам ин гуна чизҳо ҳастанд ва ҳатто як муддат як ҷараёне дар адабиёт буд, адабиёти хонаводагӣ. баъд кам аз рушду такомул боз монд. ҳастанд албатта, вале агар дар кул бигирем, адабиёт барои рӯз, барои ҳамин рӯз, барои воқеиятҳои ҳамон рӯзгори мо хизмат намекунад, барои ҷовидон хизмат мекунад, барои ҳамеша, барои ҳифзи арзишҳое ки то инсон ҳаст, он арзишҳо боқӣ мемонад. хуб, агар ба мавзӯи хонаводагӣ баргардем, умуман мо аслан дар оилаҳо занро ба пуртоқат будан талқин мекунем. ҳамеша мегӯем духтарам бояд пуртоқат бошӣ, тоқат кунӣ, сабр кунӣ. хуб, ҳамин сабр оё боиси зиёд шудани хушунат намешавад? ва ҳамин тоқат бояд то кай идома кунад? кай бояд ки зан масалан вокуниш нишон бидиҳад, садо баланд кунад, зиндагии шоистатареро талаб кунад? барои комил нигоҳ доштани оила албатта бояд зан пуртоқат бошад ва ин тоқати огоҳона бошад. яъне ӯ донише дошта бошад ки дарк карда тавонад ки ҳамин сабр кардани ӯ зиндагии ӯро наҷот медиҳад ё не. ин дар натиҷаи мушоҳидаҳои ҳамон шахс аз рӯзгори тай кардааш мешавад. баъзан ҳолатҳо аз ҳад зиёд пуртоқат будани бонувон ба хушунатҳои хонаводагӣ мерасонад. дар бисёр ҳолатҳо бошад аз ҳад зиёд бетоқат буданҳои онҳо ва бисёр маврид мешавад ки занҳо умуман сабру тоқатро намедонанд ва мо дар ин рӯзгори худ бисёр инсонҳоро дидаем ки масалан умуман аз кӯчаи сабр қадаме назаданд. дар баъзе мавридҳо аз ҳад зиёд пуртоқатии онҳо ҳам боиси зӯроварӣ мегардад. яъне инҷо огоҳии комили зан роли асосиро мебозад ки агар бояд худаш ба тарозуи ақлаш баркашад ки агар ӯ тоқат кунад зиндагиаш беҳ мешавад ё не. дар ин масъалаи нигоҳ доштани фазои солими бехушунат дар хонавода, ба назари ман мо дар ҳамин маврид бояд се асл ё се чизи муҳимро ба назар бигирем. арзишҳои суннатии хонаводагии оиладории гузаштагон, арзишҳои динию исломӣ ва арзишҳои дунявии муосир. агар мо ба алоҳидагӣ ба яке аз инҳо такя кунем, ба назари ман дар шароити муосир фазои хонавода солим намешавад. ҳамин се арзишу се аслро бояд омезиш бидиҳем. дар натиҷаи омезиш додани ҳаминҳо, ҳамин хушунату зӯровариву ин чизое ки барои хонаводаи солим хатару зарар доранд, ман гумон мекунам ки аз байн мераванд. чӣ кор кунем ки то дар зеҳни ҷомеа ҳамин гуна бишинад ки воқеан ҳама намуди зӯроварӣ хо ҷисмонӣ аст, хо шаҳвонӣ, хо равонӣ ҷиноят аст, мумкин нест ва ҷавонон ира ҳамеша дар хотир дошта бошанд? хуб, ба назари ман дар ин кор рӯзноманигорон метавонанд таъсири бештар дошта бошанд, такони бештар бубахшанд. дар мавриди блогеро барои чӣ? барои он ки кори блогерӣ ба назари ман шояд иштибоҳ кунам, як меъёри собиту як чизи муайян надорад. ҳатто масалан аз назари ахлоқӣ. аммо журналистика қоиду масалан меъёрҳои худашро дорад ки журналисти касби ба худаш аз он убур карданро иҷозат намедиҳад. яъне бархурди журналист ба масъалаҳо солимтар аст, солимтар дар доираи муқаррароту меъёрҳои собит. бинобар ин дар мавриди пешгирии зӯроварӣ ҳам ба воситаи таблиғот, ҳам ба воситаи маводҳои пухтаву касбиву, ҳам ба воситаи чӣ масалан навишторӣ, чӣ дидорӣ, чӣ садоӣ метавонад таъсири бештар дошта бошад. вале ба фикрам ки як омили бисёр муҳим бояд ба назар гирифт ки он журналист худаш то чӣ андоза таҷриба дорад. ва тахмин мекунем ки ин корро бояд журналистҳои соло, журналистони таҷрибадор бояд анҷом. дар муроҷиат ба занон ва духтароне ки акнун оила бунёд мекунад чӣ гуфтанӣ ҳастед? чӣ кор бояд кунанд? аз чӣ роҳ истифода баранд ки ҳам ҳуқуқҳои якдигариро помол накунанд ва ҳам зиндагии шоистае дошта бошанд? барои зиндагии шоистаро соҳиб шудан, зиндагии шоистаро соҳиб намешаванд, балки месозанд. барои ҳамин зиндагии шоистаро сохтан занҳо бояд аввал аз худхоҳии зиёд гузаранд. дар
сомонаҳои иҷтимоӣ мебинанд ки фалониро шавҳараш барояш гулдаста ҳадя кардааст, маҷбур мекунанд ё муноқиша бармехезонанд ки ман инқадар сол шуд гул нагирифтам. хай бигзор ту гул нагирифта бошӣ, таваҷҷӯҳ гирифтӣ ё чизҳои дигарро ки барои ту лоиқ буд насиб шудӣ. Яъне аз ҳад зиёда хоҳ набошанд аз зиндагӣ, ё худашонро дар филмҳои ҳиндиву туркӣ тасаввур накунанд ки дунё ба гирди онҳо чарх мезанад, балки худашон ба гирди дунё чарх зананду ҳамун дунёи худашонро обод созанд. ва мардҳо низ дар ҳамин баробар ба занҳояшон бовар кунанд ки ӯ зиндагиро сохта метавонад ки фарзандонро шоиста тарбия кунад. Нобоварии мардҳо ва ё нобоварии аъзои калонсолтари хонавода ба арӯсон, ба ҷавонон онҳоро дилшикаста мекунад ва ҳамин нобоварӣ ки ман наметавонам онҳоро воқеан нотавон месозад. вақте ба онҳо умед мебахшӣ, бовар мебахшӣ ки не ҳамин корро кун, метавонӣ, яъне зиндагиятро соз, фарзандонатро солим тарбият кун, бе ҷанг, бе дашном, бе таҳқир, ӯ метавонад ва ҳамин чиз бояд бисёртар тарғиб шавад. вақте ки Абдуллои Раҳнамо дар бораи оилаашон дар саҳифаи фейсбукиашон як сипоснома монда буданд, тамоми онҳое ки хондан ба онҳо таъсир гузошт ва дӯстони ман, шиносҳои ман чанд вақт дар ҳамон ҳолу ҳаво зиндагӣ карданд ки ба хонумҳояшон раҳмат гуфтанро ёд гирифтанд. барои як хӯрок ки пухтаи хонумат агар раҳмат гӯӣ, ӯ чӣ қадар шод мешавад. ва ё ҳамон бону барое ки масалан шавҳараш вазифаи худашро иҷро кардаасту ба хона хӯроквора харида омадааст, вақте раҳмат чӣ хел чизҳои нағза харидӣ гӯӣ, он шавҳар чӣ қадар хурсанд мешавад. вале ё вақте ки Аскар Ҳаким аз минбари баланд ба ҳамсарашон хитоб карда ту на ҳамсари ман ҳастӣ, сару сарвари ман ҳастӣ гуфтанд, ин чиз ба ҷавонҳо таъсири мусбат расонид ва занҳояшонро сару сарвари худашон дида бовар карданд ки агар ба зан каме озодии интихоб, каме озодӣ, боварӣ бахшида шавад, зан метавонад ки зиндагии шоистаро созад. хуб, мо суҳбат аз он сар кардем ки шуморо китобу шеър ба ҳам овард. барои ҳамдигар ҳам чизе гуфтен? Кадом як мисраҳоро метавонед оли ду мисра, намедонам, як байт, ду байт барои ҳамдигар агар ёдатон бошад? рӯзи милоди ту азизи дилам, рӯзи милоди ишқу зебоист, рӯзи хоси илоҳаи илҳом, рӯзи эҷоди ишқу зебоист. با حضوری تو در سیاهی دهر روزن سوی روشنی وا شد. حجتی تازه ولادت صبح محض با دست پاکت امضا شد. ای همه خوبی و همه پاکی چشم من برق زن ز دیدن توست. یکی از شاهکارهای خدا من امینم که آفریدن توست. بهترین شما هم گفتید نگم چیز جالب. بوی بهشت میکند عشق تو بر دماغ من، میشکفد چمن چمن سینه داغ داغ من، خنده من ز مهر تو، گریه من ز قهر تو، ناز من است بهر تو، روح فضای باغ من. خب طالب جان، چی پیامی با آنهایی دارید که اولی لحظه ما را میبینند؟ مخصوصا اولیه‌های جوان، مخصوصا اونهایی که در ترددی تشکیل اوله هستند، از چی راه‌ها باید استفاده برند؟ چی پیام باید همیشه در گوش داشته باشند تا زندگیشون زیبا و آسوده باشد؟ خب من در این مورد گفتنیم که وقتی که مسئله مشکل میتواند با لبخند، با ملایمتی، با نرمی حل شود، نیازی به خشونت و زورآوری نیست. وقتی مسئله میتواند نهایت با عشق و محبت حل شود، هیچ نیازی به نفرت و کراهت نیست. وقتی مسئله میتواند با یک دست فشاری، با یک دسته گل نمیدونم، با یک بسته شیرینی حل شود، نیاز به تلخ گفتاری ها نیست. وقتی مسئله میتواند خیلی عادی، خیلی ساده حل شود، نیاز به مرکب کردن آن نیست. بهترین. خب نظر شما وابسته به سوال معمولی که ما داریم، مثلا چی باید کرد تا اویله مکانی محبت، احترام، همدیگر فهمی و صداقت باشد؟ از کودکی به چنین ارزش‌های تربیت یافته‌ایم که میگویند که اگر در این زندگی کاری خوب کنی حتما به بهشت میروی پس از مرگ. و من خودم درک کردم که بهشت ما در این دنیا عائله ما است، خانه ما است. اگر اون بگذار خانه‌چه خردی گلی و خاکی هم باشد یا اگر قصر هم باشد،
بهشت ما همون عائله ما است که ما تنها با نیک رفتار کردن، پندار نیک داشتن، با طرز درستی مناسبت کردن همون بهشت خود را به خلال، به دیو و اجینه ها میتوانیم نگاه داشتیم. از دست همین دیو های خشونت و زوروری و مناسبتی بیرحمانه به هم دیگر. خشونت نه تنها نسبت به زنان می شود، خشونت به مردها هم می شود از طرف زنها که فشار زیاد میبیارند. یعنی همین خاندان خود ما را، همین خانه‌ک خود ما را، همون بهشت خود ما دانیم و برای پاکی آن، برای تازگی آن، برای سالمی آن حرکت کنیم، یعنی کاری خوب کنیم، خوب باشیم، اون بهشت ما همه وقت برای ما آغوشش را باز میکند و نوابسته از تشویش های روزگار، از گردش های زندگی، اون بهشت ما را همیشه راحت میبخشد. دیگه فکر میکنم چیزی برای علاوه نموند. بله همون گفته شد. خب بیننده عزیز، ما یک صحبت بسیار خوبی داشتیم با طالب لقمان و مفتون قاسم زاده. اینی نفرانی که واقعا هم یک عائله بسیار زیبا را ساختن، یک عائله بسیار نمونه را و امیدوار هستم که یکی از نفرانی خیلی تاثیرگذار است در جامعه هستند و حرفشان، شعرشان، نظرشان، قلمشان مورد احترام است، مورد توجه است. من تشکر میگم برای شما. همیشه زندگی همین گونه زیبا را براتون آرزو دارم. خب بیننده عزیز، برای شما نیز ما موفقیت و کامیابی و برار و سعادت آرزو میکنیم. از صحبت‌های ما از این ویدیو پادکست ها شما احساس کردید که واقعا خوشبخت بودن، خوشبخت ساختن کسی این معجزه نیست، این کدام یک کاری فوق العاده مثلا دست نارس نیست. یعنی برای این فقط باید اقدام کرد، باید تشبث کرد، باید قلب پاک داشت، باید محبت ورزید و باید دانست که ما هزار ساله ها عمر نداریم و یک فاصله معینی که برای ما جدا میشه آن را در زیبایی، در محبت و مهربانی گذرانیم تا نام نیک از ما باقی ماند. برای همه شما عائله آباد و آسایش‌تر آرزو میکنم و بیاید یک جای کاری کنیم که عائله های ما امروز و همیشه مکانی مهربانی باشند. اویلا مکانی مهربانی.